Hi, tabising nungai biri. Ahmada ai channel jebu khara subscribe tabiwon hajari. Aina ai channel asida toina Punjab investment taw haise mayamna share market investment taw haise mayamna hujipau khangdaba yoramasu yaena. Mixi to bixi investment haise kaino haise amtang haise geena. Indo semjabani. Investment hairibuzi aina mayam share market invest taw haise. Kuigi India da company mayam leidna acho mayam leidna kuigi kayani bank bu oire daidi financial adi loan piba kangu bu oire daidi akoina sizinariba product mayam je silona maki company singje moigi kayani market cap se crore manga tru oibdina crore lakh ahum mari bhaugi manungda leiba company hadarane singje moigi pesa chin badai hangde natagana maram amana tra amadagi moigi share singje yonthu ebo samnaida TCS se magi market cap se crore lakh anim ki meada leina ko ado market cap se crore lakh ani leina magi share je amada share amada lupa lakh amani piram ne nati yamna pikba Masjid tuar ada rene, lumayan tahu raga pagi kenosi palising umur ya ada pangin raga. Ada mana ini sida listing tahu raga mai pan kom na video makta mana mai share macam saja juntu eko. Share juntu aga mayam na lay raga tambah ada rene. Madeda company na mai tahu riba thabak tu matungin na pangakwa profit to. Ada na shareholder singda kana bahada rene. Jadi share sing do kayani leisala thamaga moina company duna pesa talaga di madugi akoina leisali be share du mamanje hengalakpa adagi moina bonus biba de split biba gi kana mayam da koida pi bai tare ni main tawraga aina mamanda hai gi palising tra chahi traunga kun man invest tawraga lakh manga tra dum oib da main oib aduna share market invest tawse kane na adumai haimne haidi moi share leiraga thambaje yam kane aduna share market da invest tawi haidaraga di kano ma changi ahanbada demat account changi demat account je ai di zero da le aduna mayam zero da dum hanga tawse trading haibom ga investment haibom le investment gi matang ne aina hajari sina adi share je company gi share je koina zero da account ma hanga aduna pesa transfer to sala ga dare ne madigi koina pamiba company dugi any company NSC da list tawraga leiba company hadare NSCBS da list tawraga leiba company ama apaba ma hekta khallaga koina mogi share je leisen mai dare ne duga chai manga tara kun hadare ne ngai raga adegi madui phangba profit to adu sina bai dare ne aduna investment to baije aduna investment to na zero da account ma hangaga adu ngasi mak hauraga di haidi matamai je ngan hauringe feidana ko ai ju khangauda na tawai di yam yaujaraga taw kuidri 2019 dagi khatane na haurai je adu su ahan dai investment jam tawramde adu hauti investment full investment on thare trading je su dawdre dare aduna mayam ju kogi tanjele ba senje kadai da tumjin ga dagi haise hojikandi bank da FD dorju return jam leite hojik 6-7% de na pide pare na adagi mingonda thadoe thaangdalo 3% garagani adusu mathoi mare mangbo yabagi risk jam lei bai dare ne aduna ai wakan de kwaidagi save oi bai dare ne save oi mafamji share market da invest tawa share market da afaba company ma khala ba invest tawa de return jam na phangba aduna payna khale aduna mayamna zero da account hanaga di ai description da ai keno link ama pige aduna click tawraga adum zero da account hangba yani aduna asigi luna lana ngasi share stock haida na company ama tang recommend taw raga di happiest mine na IT gi company ama lai maduna na recommend taw ge tawse mane anoba company na ma listing taw ko idriba company ni
ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯐꯥꯎꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅꯗꯤ ꯀꯌꯥꯝ ꯐꯩ ꯐꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯈꯪꯕ ꯉꯝꯗ꯭ꯔꯤ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯃꯌꯥꯝꯅꯗꯤ ꯐꯩꯌꯦꯅ ꯇꯨꯡꯗ ꯌꯥꯝ ꯀꯥꯟꯅꯔꯛꯀꯅꯤꯅ ꯍꯥꯏꯅꯩ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤꯗ ꯍꯥꯏꯔꯒꯅ उम्मीद पे दुनिया कायम है ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯅꯤꯡꯕ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯐꯔꯛꯀꯅꯤꯅ ꯈꯜꯂ ꯁꯨꯝ ꯂꯩꯕꯗꯣ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯔꯛꯀꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯑꯁꯥ ꯑꯃꯗ ꯏꯟꯚꯦꯁꯃꯦꯟ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯦꯄꯤꯌꯦꯁ ꯃꯥꯏꯟꯁꯦ ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯔꯤꯀꯃꯦꯟ ꯇꯧꯕꯅꯤ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯦꯄꯤꯌꯦꯁ ꯃꯥꯏꯟꯒꯤ ꯃꯔꯝꯗ ꯈꯔ ꯁꯨꯝ ꯗꯤꯇꯦꯜ ꯈꯔ ꯍꯥꯞꯄꯛꯀꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯩ ꯃꯣꯕꯥꯏꯜ ꯁ꯭ꯀ꯭ꯔꯤꯟꯗ ꯌꯦꯡꯉꯁꯤ ꯍꯦꯄꯤꯌꯦꯁ ꯃꯥꯏꯟꯁ ꯇꯦꯛꯅꯣꯂꯣꯖꯤꯁ ꯂꯤꯃꯤꯇꯦꯠꯅ ꯇꯧꯔꯤꯕ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯁꯤ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯌꯥꯝ ꯄꯥꯔ ꯑꯗꯨꯝ ꯌꯦꯡꯕ ꯌꯥꯔꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯃꯥꯔꯀꯦꯠ ꯀꯦꯞꯁꯨ ꯌꯥꯝꯅ ꯆꯥꯎꯗ꯭ꯔꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ 5463 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯀꯔꯦꯟ ꯄ꯭ꯔꯥꯏꯁꯁꯨ 372 ꯈꯛꯇꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯍꯥꯏ ꯂꯣꯁꯨ 396 ꯑꯗꯩꯗꯤ 286 ꯁ꯭ꯇꯣꯛ PE 66 ꯌꯥꯝꯅ ꯇꯥꯡꯉꯦ ꯍꯥꯏꯇꯥꯔꯦꯅꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛꯁꯦ ꯇꯥꯡꯉꯁꯨ ꯇꯥꯡꯅ ꯈꯔ ꯂꯩꯁꯜꯂꯒ ꯑꯗꯨꯝ ꯊꯝꯕ ꯌꯥꯅꯤ ꯑꯗꯩꯗꯤ ꯕꯨꯛ ꯚꯦꯂꯨꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯌꯦꯡꯉꯣ 31.6 ꯑꯗꯩꯗꯤ ROCE 42.8 ꯑꯗꯩ ROE 83 ROCꯒ ROEꯒ ꯋꯥꯡꯉꯤꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯐꯔꯦ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯃꯣꯇꯔ ꯍꯣꯜꯗꯤꯡ 30 ꯄ꯭ꯔꯣꯃोटर होल्डिंग 53.2 अदम यारे दैदी मजे मागी जी चाटी जेंबे आरो मरम दे अनोबनीना अदम कोडिंग गदांग लाइरे दैसिदा प्रोस द कंपनी हैज रिड्यूस्ड डेफ कंपनी से मागी डेफ से हंदरना होनरे हंदरे ना हारी दैदी stocks is trading at 11.78 times its book value है आईडी स्टॉक से हजिक मागी बुक वैल्यू दगी 11.78 टाइम्स हेन हेली है हाइबने को देदी जदे मागी पीयर्स कंपैरिजन से चले रे LNT से यार से दगी मास्टर इना कोई यंगनिंग अमसे चले रे मखादा चले रिजर्व से माइनस लेरमदगी प्लस द लाख सिम याम फरे हेंगले ना मार्च 2020 दगी सेप्टेम्बर 2020 द हेंगले अदे बोरोइंग जिजु अहमदा 121 करोड़ लेरमदगी मार्च 2020 दा 114 हंदरे से अदे सेप्टेम्बर 2020 दा 80 हंदरे सिनी मागी डेप हंदरे है माना मिंगोदे पुसन मजे से हंदरे दनको मजे हंदरे पुसी एकदम फरे डेदी चे कैश फ्लो जो हाना लेरम दबदगी माइनस लंबदगी 27 लेरे कैश फ्लो है माई कंपनी की लेमगा इमरजेंसी मतम सिजननब थंबदो अदुनी अदुना सिजु फरे अदुना हैप्पीएस्ट माइंड जे हजिक तांगुदी खरा तांगे अदुजु SIB की टाइप दा कंपनी सिगी शेयर जे अमनी सम लेसन बयाय अदुना मसिजु तुंगदा यामना कहने प्रॉफिट पीबा ngamba अदुमा कंपनी अमनी हेना मयामना लौनी अदुना आइजु अदम खरादी अदम इन्वेस्ट तौरगा ले हाइतारेने अना मतंग से ngasi की लगे